Kani gadega Pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Henne ka step jong ka khat arterek mentau benar rempang. Lalap yu wei ubam grenade na ka wei kali hakasnong mau prem shalom. Kani ka kali hakabalalap yu ni ubam grenade ubalasana ha China. Lalap na ka kali Mahindra Scorpio. Kabadan registration number ML05F Arkandai Arhanyo. Kabade ka kali jong ba Michael Pakenteng. Yau ni ubam lalap hi da utra jong kani ka kali. Na ka spare tayar. Bat marsan lap yu ni ubam ula pentep na marmar sekipulen jong ka Lomding Jiri Police Station. Bat nak lengi pulit ru marmar kilawan cimtino yu ni ubam bat perlong yu kejing toket ban lap yu kejing syabaro. Ini sam nem step kat report wasting ye. Di polis yang kalung injury layo cimtip. Ba suspect patron babu bom away kali. Kita fiok cimtip itu ngelap hak no ye kini ki bom squad jongi. Nak te lech te sa ying jong Michael Pakenteng. Te kilap entah ba kilap odeu grenade. Te hadin ketupat kilap biasa slot polis lawan dia pak itu bom support kanan. Te hadisha kami kali keba don number ML05F 2927 kade ke Scorpio. Dan di nantuna padon tu ka tayar spare. Te hantu in kilap ya uni grenade. Te Risha ni beriu Michael Pakenteng de way naki supporter jongka Congress. Jinglap yo ni bom penyimlak ban poise ka tradition ba kidon political connection ni an mereka investigation kan sedang no ta. Tak duk bala that investigation la ban tip ka political connection kadon ni kandon.